Haleluya bangcwele sekunjalo sise-Witbank semalahleni bangcwele sikubonga kakhulu i-commitment yebandla lase-Witbank siyabonga kakhulu bangcwele mungabona umsebenzi omuhle kangaka umsebenzi uyaphela kwimanje kuqediwe irufu sekwenziwa nje amasayidini lawo ma-touch-up sekuqediwe istage kwimanje kufaka amaglasi emawindini siyabonga i-commitment yabazalwane iminikelo yabo kwinikela kwabo siyabonga kakhulu bangcwele siyabona abazalwane bame ngenyawo abangcwele haleluya amen njengoba ngisho ukuthi le msebenzi wenziwe ngenyanga eyi-1 siyambonga uNkulunkulu akekho ongenza lokhu ngaphandle kaNkulunkulu siyabonga abangcwele kakhulu siyabonga sibona abazalwane kwimanje basilungisela inkonzo yangomgqibelo mhla ka-7 gqibelo wona lo abazalwane bathenga ukudla bathenga itulo siyabonga kakhulu konke nikwenzayo bayinikela ngemoto zabo siyabonga kakhulu bangcwele nabazali basukayo beza kule ndawo siyeza abazali basuka endawo ezahlukahlukene abanye banikela ngamateksi yabo ukuza kule ndawo abanye imoto zabo kuza kule ndawo sithi aniphephise uNkulunkulu seza kule ndawo konakele Witbank ngomgqibelo asizeni official launch ye-Rainbow International Deliverance Ministries ibranch yase-Witbank njalo ngamasonto sesiyotholakala khona kule ndawo ngicela ungaphuthelwa-ke nawe siyabonga bangcwele na umsebenzi omuhle kangaka ngomgqibelo wona lo abanye ade bangabhilivu ukuthi ngenyanga eyi-1 lo msebenzi ungaphela kodwa uNkulunkulu athi okungenzeka ebantwini kuNkulunkulu esimkhonzayo kuyenzeka konke kuye siyabonga abazalwane ngomgqibelo wona lo from 10 o'clock kuya ku-3 o'clock ahlangane kule ndawo kulaniphephisa indawo ngendawo enisuka kuzo kwasaqala okushe Witbank akaqala okusho kuhle empilweni yakho nasemndenini wakho kulanibusise ahlangane kuyo le ndawo amen kulanibusise amen